Malailau mali e aho e ki moilele e Tonga ko tape ko fia ki talitali lele ki mo tolo ki ho mo ngahi o ngongo me le dio kai uma ai televisione Tonga ki he hoani. I he wakai ko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Fuaha e he minista mo ui ai ngatai pe i he ahoni ai tō maha ki i mowhitengi. Whailongai fia e he kai ngā oe foi one e kakakato hono whakalei o e ngahi senta mo ui mo langa o whale wa ngawe ki tu ai potu ngawe mo ui honau wahe whanua. Pea whakaivia he pule angai kai ngā i foi one ke nau malawa o matatali USC ai lala a lolo tonga wa i taimi o El Nino. O kute e pe ngāhi tala noa kehe ana iangi pe he tawakai ki ngāhi ngongo mihe malai o sipoti, kai uma ai to o ngā oi ea. Koe wakailewa e niki he whakai ki kua o Liliani Polutele. Kua kakato e ni ngāwe makehe nai whakahoko e poto ngāwe mo ui ki he tō e tō maha ki mowhitengi i e mahino ko ngata e ni tō maha ki i a honi. Ne whakahaia e he minista mo ui hua kawa mi liku loro tonga e whakataha mo i ka whai o ngongo i e hoa tāni ai au ku ngata ki a honi ngāwe taha koi ai poto ngāwe mo ui ki he mowhitengi i he malu o atu o ngā whakatūtama ki pe emergency. E a honi au whakangata e tala koe whakatamaki pe koe emergency koe ia o tengi. E au kai pe ngahi criteria na ngāwe a ki he poto ngāwe, pe au kai taimi pe paureo koe toi ai ha mowhitengi, pe a lawa lewa o kanseri. Ai whakatamaki koe pe koe emergency koe ni. E nai lawa he hono time koe nei kamata i ai kono no ui koe ne emergency ke tengi. Lawa mobilise pe mai e ngahi iwi mi ngai tawha keke. Lawa e toka ma ke he pot ngawe ko hinga pe ki hono whawhipaki i mono whinga i ke sisi ai tō koni ai mahaki koe ni i Tongani whakalukufua. Ka wai tō koni ai Nusila ke whai hiko vewe la lahi mo wala mea pe ko ngā pe ke tō ngai whitu ia nā mu ko ngā koe kono tu whaki holo. Ai wai whia hen mo whamalo ki e kau ngawe pot ngawe. Si o mo nau tawhaki nanau toanga i ngawe koe ni e lawa atu ke mahino ku to'o atu e tokama ke he koe ni ki he tengi. Ko e minista mo ui a huakawa miliku i e whakaha o i ngata e tō maha ki mowhitengi i he whakataha ai pale mia mo i kabineti me kau whai o ngongo i he ahoni. Nei e pe me ngahi ka venga kehe ne o hake lolo tonga i whakataha koe ni, ka e toki tuku atu ai whakaiki ke ngahi o ngongo ko ia amuyangi. E toi si iangi ai ngahi pole o ku whengaha ngai mo i kai ngā mihe foi one i he tawhaaki mo ui, hili e kakato hono whalele i senta mo ui, e ua i he wahi whanua hapai mo hono langa o i whale ngawe ma ai wa ngawe ki tō ai poto ngawe i whale maha ki Fuspala, pe i whale maha ki Princess i Fuspala. Ne whailonga e kakato i makamaile maha i ngani anea whia wahi whanua hapai o me ai e minista mo ui huakawa miliku. I he whakaiki eke me tuke tā pole wahe whanua haapai, tuke tā siale hausia. Nā ne pehe ko kakato ene whakalelei i ai senta mo ui i he wahenga lulunga, aia o kutu i hawhewa, pehe ke senta mo ui i whoa. Ko e whakalelei i ko eni, nei kau kia e whakalelei i ai senta mo ui, mo whakawhoou ai nau whakawhale maha ki. Whakalelei i ai ongo api no whoanga ma ai kau ofisa mo ui, pehe ke whakalelei i ai a. Nā toi whailonga i ai pē me kakato ai langa ai whale ki e waa ngāwe ki tua ai potu ngāwe mo ui, i e whale maha ki Princess i Fuspala, pehe ki ongo whale no whoanga e ua ki e kau ofisa mo ui i he senta niu ui. I e weekendi nai whakahoko he potu ngai mo ui ano whailonga i ai toi whakawa i senta i wahenga lulunga. Koe osieni hirangeni no whakahoko renovation ki senta i wahenga hawhewa. Pea nai toi whakahoko whoki mo renovation, toi whakalelei o i senta e mo ui ki wahenga whoa. I tukunga koe na ia mo health center koe ni ki moana kei whahako whatongia pia e putu ngai mo ui mi iai, kana ia ngahi palpale mana e whatonga i ngahi aia putu ngai mo ui o kaua e te wakai ki
ngai structure infrastructure whare ko alu ke toi motuange pe o kau heni ai motuange whare pe mo ngai nau I loto ka me ke toi wesia whatongia ka ofisa ko nau nofo ai mo whahoko service e pot ngai mo ui. Pena e rewa parania pot ngai mo ui ki no toi whadele ngai senta ko ni ke toi whalakalaka ange e whahoko whatongia ka ofisa o ko nau whahoko whatongia me ai. Nā toi pehe e toki tā hausia, o koko ai tokoni ko eni, ke toi leleia nge ai mo whakasii a ngahi pole o kunau whihangahangai whaka aho moia, me he vai whanua haapai, e whenga ke tokangai kina lelei ai kau whaingata a ia. O ku mahino ko haapai, o ku mamao ai ngahi motu me li fuka, ai au ku tuai e whale mahaki, pea o ku hoko a hono whakaivia mo hono whakalelei I ai ngahi senta mo ui I e tūkui motu ke toi lelei ange ai ngā ue mo whakawhaingo whae e kau ofisa mo ui, o ku nau ngā ue I he ngahi tūkui motu. Ko e challenge o ku ku whea me kakai o motu haapai in terms of access ai health service I motu ni ko e mama o ai nofo I tunga whasio kālafi ko ni o mau nofo I motu ni. Ko whahoa a hapaini ki wawau ka maa o eua ko eua ki ke fu ko motu pe taha ko wawau ko e ofra motu pe ko hapaini o ku wā mama o apito e mau no fofa motu ai a ko e anga maheni han ko I kapau ku te folau I avaka ki no muka a whanki waka I ki ko e anga maheni tua e pot ngai mo ui me ia o hoa whake ni mai mau folau I whanki waka I ki ai ko no muka ko ia mama o taha ia mau whanonga ki ai e taimi mau tua pea te fua tau pia ia ngahi paloparema ange ko inka hoko ha fautua para maki o fie mau whawawave e loa pe to ai whinga ko ni ai potungai mo ke mawa o ke motu ko ni matunga pepe me he mamao ai anga mau nofo mau fautua I motu ni pe ko taimi lahi o ku kau mo a taimi te whewhanonga ake ai motu ni I hamea ku ko ha challenge ke ki mau tolu mau nofo he ni a ka COVID tahi whengata ki kau mahaki ke nau whenga ki a senta wofi ki a nau tolu. Ai anai whotu whange ngai senta ko ni I motu ni ke tokonia ke hanko e wahenga lulunga ko a senta I pe monomuka. O koko ngai senta ko ni mo ui ka wheituia I ki wā ofi ai pe ofi ange ai ki e kau mahaki e nau whanonga I e waka o whekumi ke mo ui pia ka pau e au ki ha tukunga o ke whawhia maari e pia pau ki o mai kau mahaki ko ni ki wifukani ai kutu ai whamahaki I he I pangai. Ko e tokoni ko e ni, nei whakapaanga ia I he pule anga Tonga, mo pule anga Australia. Ma ai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Ko ngā toe pule anga o whakaiwi hai kakai I tōku I koloha apai ki hike wā I tai miloloa e whanonga I ato e tongani ai El Nino. O rotonga I he whoi one ai wikeni ni ihi kau ngāwe me office whawhanua a Tonga ki ana pule I ngai ngāwe ki whakatamaki pe NT RMO mo ni ihi me kau tau ene a whio. Ke whakaawate ngai tokoni whawawe o whia mawivili I he taimi o lala a o hangei ko ha vai maa ki ana ngai aki I a mahino e toi sisiangi ai vai oha e tō ki whanua I hanga mahini. Ko e whakaawatu e ni ngai tokoni whawawe ni hili ia ai kore tokoni me ko wana hapai ko hika tu o ngā nou ne iai mo ngā vai oha a whiwa. I he mea a e ki palemia no pele whawhanua. Lolo tonga whataha mo kau whaiongongo I ahoni, ko konga eni hono whakaivia e kakai, ke nau toima teu te wange mo toka teu, ki a taimi e koviangi ai ala a. Ko e tau misini desalination o tolu pe, ko e taha ni was awe ki hawhewa, pe uroto a whai ngā oe, ke sawea I toinga o motu I hapai, ke whawhono nau ngai tanke, ka koe ngau koe nina os whahoko whawawawe pe, pa ko ripoti mai me hapai o ko tu whainga maari pe ngā we. Ai a koe misini whetong vai me he
o se ni ki he utanke lo tonga lere I hawhewa. Pena e awe pimo tanke fo o e ua ke tokon mo poupou ki he ngau ko ia pe fo ke ngahi hina vai la lahi ke whai ngofu hono tuwha ki. Kei pa mo ngahi misin pam ke tokoni ki hono hike vai me u reserve tau te whito ki he vai ko enai tutai whaki me he Red Cross. Pa ku whai ngau e whawawawe ki hapai ko uhi ko o sticlea hapai iau nau I he tunga drought he taimi. Ka koe toenga koe ni a tongani pa mo wawao pe fo ki e wa whai pe whatokang ke tau kamata hono whapoto e vai koe ni tau mau koe taimi ni. Ko e tokon whawawawe koe ni ngawe ake a voia late a kautau e ni awhio. O nga fuafuatu utai haa whewa ke kamata hono whakahoko atu ai ngai toko ni. Ko taha e ngawe mau inga ni fie mao whawawawe ke whakakato kono whakatua nau nau liliu anga vai I senta mo ui o haa whewa. Ke tokoni ke no liliu o e vai ke maa, ke tokoni ke no liliu o e vai ke maa, ke tokoni ke mau anga vai e kai ngā. Lolo tonga he taimi whaingata ani. O ku makatu unga hono whakatua liliu anga vaini I he mahino ne mau I ha ahiohio ki mua ai tanke vai I he senta mo ui. Nai whai moe au tonu heni ki tungua ki tu whakia tu e vai whafofua ke lita e whaafe ke tanke vai whakakolo ho nau motu. E toi whakaao te tokoni koe ni me NDRMO me kautau e ni awhio ke toenga o otu motu lulunga a pongpongi. Lolo tonga ia o whai pe hono wakai I lele e ngā ue I e misini liliu anga vai I hawhiwa. Ne whamama whai heni e eiki pale e mia no pere whawhanua. A mahu inga ke toi mateu te wange e kakai ko toa pe o tongani pea ke ngawe aki whapoto e mau anga vai. Koe uhi, koe vai taimi lolo tonga e whanonga tuai I he El Nino. Koe mea koe uki ke tau lava pūre ki ai, pūre pa matang nā tūla, ka koe mea ke tau mateu teu. Ai kone tūku he taimi ni uwhi mau ke tau whapoto, ke mau anga vai kou tau mau, uwhi mau ke tau tokanga, ki he vai kou le volo e vai I he utanke sima, moe mau anga vai koe ni u vai koe kolo. O tū mateu teu pe ai mei te ki mo NDRMO ke tokon ki ngai kolo o ka pau ku whailonga mai o ku iaha no I mau anga vai. Kai kehe, ne whakamalo ia I he ni mehe ofisi whawhanua a Tonga, ke no pule I ngai ngā ue ke whatamaki NDRMO. A whengawe aki mo tokoni kua whai I he kautau e ni awhio, I hono whakawhaingo fua, a hono whetuku atu e ngai tokoni ko e ni ma ai vai whanua haapai. Ma ai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri I tea tau kapo. I he lolotonga I kei whiao a tongani me whaahita o momoko pehe ke wā I taimi o El Nino. Kua ngāwe ai e wā whakamatala e a tonga ke nau toi mateu te wange ki hangai nunu a kovi e ala hoko a ki hono fōtu e nau pe whaunga ngāwe fō ene ki loa koe Drought Outlook product pe koe ngāwe ene ke tōku ato whakamatala toka mua ki he tuunga e lala a fōloa pe Drought. Koe whaunga ngāwe koe ni pe sistemi koe ni o ku whakatamua ke no whakaiwia e wā whakamatala e a tonga. Ngai kup whikau aki I he ngāwe whatukanga toka mua o ha whakatamaki pe early warning system mo e tuunga mateu teu a tongani. Nai whakahokoa I he wikeni ai wā whakamatala e a tonga e programa ako aho ua ni rau veka wako wakai ki he whaunga ngāwe ki he whatukanga toka mua ki ha whakatamaki. E hanga he whaunga ngawe ko inyo whakariri I ngahi service ki he tuku atu whamatala whakatokanga toka mua a ki hala ala a whuoloa ke toi mateo teo ange whanua ke ngahi taimi la ala a whuoloa ko ia. Ko inihi ne nau kau atu ki he akoni, ko e kau whakawhonga me he ngahi kupu whikau aki I he area e ka venga mahau ingani. O kau heni wa whakamatala e a tonga, ofisi whakawhanua ki hono pole e ngahi ngawe ki he whakatamaki whanai tula, kau matau me he wa whakamatala e a Australia, mo inihi ke he pē. Ko ilo me whakamatala e mau mi service ko ni ko whakamatala whakatokanga toka mua ki hala ala a loloa pe Drought Outlook e toko ni ai e ngahi kupu whingawe aki ke nau lava whakahoko hangawe toka teu ke I taimi ki mo e hoko whakatamakini.
I hene pehe foki e hanga service for ogo e ni ai Drought Outlook o whakalahe ilo e nihi o kunau whaitoto uni ke naulawa o parani ki taimi ke whakasisi ngahi wesi e ala hoko, malo i ngahi tukui kolo, mawanga muui mo ngahi service fie ma ofiviri. I he ongo tuku atu mehe ofisi whakamatala ea, nai whakahai e he tare kita, lai tia fifita, o kutipenia he tono e sainisi, mo whakapapau i o kumahino i he nihi unau kau i he programani, pe naunga ake ilo koe ni i he naunga he palani mo whaitoto o ni. Nai pe he whakafonga mehe ofisi tarwhekaulahi Asteria i Tongani, El Brancho, Koe ko ngani tokoni mo popo Asteria ke hinga o whikawa aki mo ea o whakafou he nau programa ngau tokoni hi kawenga o whidiriu aki o ea mo o se ni o ku iloa koe Cospack. Nei toi pehe Bradshaw o ku ikai ngata pe e whakamatala ea he talaki i taimi ai hamatangi o ku toi mahau inga pe ki ako mia i kakai ke nau lawa ai o whaiha ngahi whiri whakapoto o tonga whakatamaki na lawa ai o whakahauwhi ha mo ui. O tonga programa aha ua koe ni na e lawa e kawako o sio ki heanga hono talamina tula ai tu o ea atonga ni. Koe whaunga hono fua o ea mga aki ai whakamatala ko ia ke nau lawa o whakafuafua e taimi i hoko e whakatamaki pe he foki ki hono wakai e ngahi wesia o atakai i he taim la a mo i uhalahi. E toi lawa e kawako o tānaki nau whakakaukau mo ilo ke whakaliri e programa ngawe ai Drought Outlook ke whakalakalaka mo whakapapau i aipe ene aunga ke whanua i he ka hau. Mai le tio mo e televisione Tonga, kua ma ake ake. O ni o ngongo whalata whanua ai ki hoa ni ku ngahi o ngongo mehe malai o estipoti hoko mai o ka hili eni mō pia oli. Malo tau ki whilongo ki koe whakain ki malai o estipoti. Nei whaawa nea whe fōfua whiau hia ka pōru tau toko whitu ai whānau a koe ngahi korisa Tongatapu i whetākini mai potunga e ako mo ako ngā we mai ofisi mwhāma stoa Amerika i Tongani pia whakapaanga he kautaha ko ia ai Matson. I he whamatala mi he pōre ki he wāntoko ne a ofisi i Nuku'alofa ni Dr. Devin Brown ki he ngonga le teo ma television Tonga he pungponge ahoni whakamari e nia e hoata ki tu ai e whekau ki ono taofi whaito kona tampu he ne wesia ai tau tupu. Nāne pehego e whangamari en ki hako tupu e whanua ke tupurekin hanau tare ni ti, tare whito ki le volo ngahi kolisi pe ave pe he whekau ke taofi no ngau aki e whaito kona tampu. Neongo ku fo ki he office am pastoa ai mala e tau tau whitu talo ni hono whawa e ofisini i Tongani i he wanoa ua tolu ka au ki ai e tau mua ke whaivia e sipotini mo whihoko taki mo e akapuru wha Amerika ai wamanaki ke hoko ato e porokalamani i he kahau. O kua e palani ke awe porokalamata tau ke tōkui motu i toke lau, ai koe konga e hono whaivia e tare niti o e hako tupo e whanua mo wawa mai hani ihi tare niti sipoti ke whaivia ki nau tolu. No tonganina e whaha e sea koe sipoti e ngai korisi, i ngā no hala ofia, ko e whea hine ku wei pā i ngai korisi Tongatapu i he le volo e tau taha ono o re tau pia whawhine mo tangata. Ko ni vea ko ni ne loto e Devon Brown ko in charge ai office US Embassy. Ke ui e ki pe ui ko Tonga Secondary School. Track free under 16 7-a-side competition. Tau mua pia ke popo ke ngau whai whanua ke maru mai hau ke whai tōko na tapa tau whanau mai koto whanua. Kaike, na e whainoro ai pe e whiauhini he ahoni, pe mahino timi, tene i kuna e whiauhi ai e na e whainoro ai ai korisko tupou mai ako maarunga o ria hona, o ato e ola koe ni te kei ke kakato mai ai whiauhini. Ko hoko e sa niti i Tonga nu sila koia ko David Letty, ko i hauwhare velewa ia ko kai tangata i hiki i mea mamafa ko ia i he whiau sipote ko mni wari i Scotlandi. Ko hiri ni hono i kuna e Letty e ka kai tangata lalahi he kilo ko ia te au hongo fulu. He ne te take mea timi anu sila o i kuna ai timi hiki mea mamafa ai metari ko ura. Na e Moimoi ata Letty he tangata India ko ia ko Lumbridge Sink, e ne whakasi o se whiauhi e ngo tangatani o ne hamusi ai e ikuna i he ngo pauni na e toe mai i e na whiauhi. I whamatala Letty ki le tio whakahapureanga no sila he pumponge ahori na e tokoni e tolahi e kau whakakai me kau pou i e ne ikuna koe ni ai metari koura i he momeniti whakaosi.
Ko e mala e pia e sipoti. Ika tau toi warangi pe heni ki ngahi ulu i o ngongo. Fuaha e he minista mo ui ai ngata i pe ihi ahoni ai tō maha ki i mowhitengi. Whailongai fia e he kai ngā oe fo i one ai kakakato hono whakalei o i ngahi senta mo ui mo langa o whale wa ngawi ki tu ai potu ngawi mo ui honau wahe whanua. Pea whakaivia he pule angai kai ngā i whai one ke nau malama o matatali ui sia lala a lolo tonga wa i taimi o El Nino. Mo e kakato i pea ngā hio ngongo mo le tio kai uma a televisone tonga ki e Hawaii mo e whakaamu ni au taki katoa ato pea ki ngato whale katoa. Kai malo i tau ke i whiau mai ka mō me a. Good evening and welcome to the end of another week with Radio and Television Tonga News. Here's your English news package for this Friday evening, July 31st. Taking a look at tonight's top stories. Minister of Health confirms an end to the dengue fever outbreak emergency operations. Government delivers emergency support for Ha'apai as they face severe impacts of prolonged dry conditions. And the Tonga Met Service strengthens early warning services in response to the El Nino. These and more stories coming up, as well as a look at the latest in the sports scene and the weather updates. Now I'm Papua Aho with the news in detail. The dengue fever emergency operations carried out by the Ministry of Health to address the dengue fever outbreak has now concluded, with the outbreak declared over today. This was announced by the Health Minister, Honourable Huakawa Meliku, in a press conference this afternoon. Huakawa Meliku said when the dengue fever emergency was declared, it enabled the ministry to mobilise resources and support from other departments to address the issue. This allowed the ministry to carry out special measures aimed at reducing and preventing the spread of this disease throughout Tonga. This also included assistance from New Zealand with large-scale rubbish collection and similar activities in order to remove areas where mosquitoes could breed and reduce the number of mosquitoes that transmit the disease. The Health Minister acknowledged the staff and CEO of the ministry for their efforts during the dengue fever outbreak, as that special operation comes to an end today, and they can look at putting those resources to use in other areas that the ministry may need now. A number of other issues were also raised during the press conference with the Prime Minister and Cabinet, but we'll bring you further details on those matters later on. People of Ha'apai are expected to have better access to healthcare services following the completion of upgrades to 2 health centres and the construction of a new office for the Ministry of Health's Public Health Division at Princess Fuspala Hospital in Ha'apai. The Minister of Health, Honourable Huakawa Meliku, visited Ha'apai this week to officially commemorate the completion of these important projects. Speaking to Radio and Television Tonga News, the Chief Medical Officer at Princess Fuspala Hospital, Dr. Siale Hausia, said the project included the completion of renovations to the health centre serving the Lulunga district located at Hawheva, as well as the health centre on Four Island. The upgrades included renovation of the health centres, installation of new medical equipment, refurbishment of 2 staff residents for health officers, and improvement to perimeter fencing. The Minister also officially opened the newly constructed Public Health Division office at Princess Fuspala Hospital, along with 2 new staff houses for health officers at the new Ui Health Centre. Dr. Siale Hausia, Ha'apai's Chief Medical Officer, said these improvements will strengthen healthcare services and help reduce the daily challenges faced by health workers in providing care to people across the Ha'apai Islands. He noted that many of Ha'apai's outer islands are located a considerable distance from Lifuka, where the main hospital is based. Strengthening and upgrading health centres on the outer islands will improve healthcare delivery and make it easier for health officers to serve communities throughout the island group. The projects were jointly funded by the Government of Tonga and Australia. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo.
Government has stepped up efforts in supporting the community in the Ha'apai Island group due to the prolonged effects of dry conditions brought about by El Nino climate patterns, with most areas in Ha'apai now experiencing drought conditions. The National Disaster Risk Management Office, collaboration with His Majesty's Armed Forces, have delivered urgently needed emergency assistance to communities affected by the drought in Ha'apai. The emergency assistance follows a request from the Governor of Ha'apai after the water supply on the island of Ha'awheva reached critically low levels due to the El Nino season. Following the request and declaration of a drought in Ha'apai 2 weeks ago, Prime Minister Lord Fafanua directed the immediate deployment of essential drought relief supplies, including water tanks and other critical assistance, in which deployment using Hamath vessel Latu. During a press conference with the Prime Minister and Cabinet today, Lord Fafanua announced that this assistance is part of the government's efforts to strengthen communities and ensure they are better prepared for the possibility of worsening drought conditions. The response team at Ha'apai first visited Ha'awheva, where they established a desalination unit to produce safe drinking water for the Ha'awheva Centre to ensure it will provide a reliable source of potable water following the loss of the health centre's rainwater storage tanks during a recent tornado. The NDRMO confirmed Ha'awheva Health Centre will remain their highest priority throughout this response. Desalination operations will continue until sufficient water has been produced to ensure the health centre can continue providing essential health services to the community. At the same time, NDRMO and Hamath personnel travelled to Tonga, where approximately 4,000 litres of water were transported from Hamath vessel Latu and pumped into a 5,000-litre community water tank established as a central distribution point. Emergency water assistance was provided to 21 households, with each household receiving 40 litres of drinking water. Rapid household assessments were also conducted to support response planning and ensure emergency assistance continues to reach those most in need. As a precautionary public health measure, all communities reserving emergency water were advised to boil the water before drinking. The response team will continue response operations by delivering emergency water assistance to the remaining islands within the Lulunga district tomorrow, while maintaining desalination operations at Ha'awheva. Meanwhile, Lord Fafanua emphasized the importance of conserving water and use water wisely during this season of prolonged dry conditions. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Lidea Taukapo. And the Tongan Meteorological Services have responded with a new Drought Outlook product aimed at strengthening early warning services, preparedness and response as the country faces drought conditions due to the El Nino climate patterns. Tonga Meteorological Services concluded a 2-day stakeholder workshop today, gathering the Tonga National Working Group on Multi-Hazard Early Warning System, or TNWG-MHEWS, where they introduced their new climate service, the Drought Outlook product, aimed at supporting proactive disaster preparedness and response to drought across the country. Representatives and members of the Tonga National Working Group on Multi-Hazard Early Warning System included the National Disaster Risk Management Office, NDRMO, government agencies, emergency responders, development partners, civil society organizations, and climate experts from the Australian Bureau of Meteorology. The Drought Outlook provides the TNWG, MHEWS, and National Disaster Management stakeholders with information on prolonged periods of abnormally dry and wet conditions, helping decision makers anticipate potential climate risk and take action before impacts occur. The Director of Tonga Meteorological Services, Laitia Fifita, said that the country faces increasing risk from both prolonged dry periods and extreme rainfall events,
As such, the Drought Outlook has been developed to provide decision makers with the information they need to plan ahead, reduce risk, and better protect communities, livelihoods, and critical services. He emphasized that the success of the Drought Outlook depends not only on scientific accuracy, but also on ensuring that stakeholders understand, trust, and can confidently use the information in their planning and decision-making processes. The Australian High Commission to Tonga's Secondary Secretary Development Rep. L. Bradshaw reaffirmed Australia's commitment to supporting Tonga-led climate resilience initiatives through the Climate and Ocean Support Program in the Pacific, or COSPAC. Bradshaw said that the value of climate information lies not just in producing forecasts, but in helping people make informed decisions that protect lives, livelihoods, and communities. Throughout the program, participants explored Tonga's climate characteristics, learned about drought monitoring and climate prediction tools, and examined how dry and wet periods affect different sectors. Participants also contributed directly to the further development of the Drought Outlook through feedback sessions focused on usability, communication, and decision-making needs. Mark Ake, Radio and Television Tonga News. That's your local news for tonight. After this break, sports is up next with Pierre Ollier. Welcome back in sport. The first ever inter-colleges Rugby Sevens tournament for Tongatapu got underway yesterday. It's a partnership between the Ministry of Education and Training and the U.S. Embassy in Nuku'alofa and is sponsored by Medicine INC. The competition targets under-16 boys and girls and aims to promote sports, wellness and anti-drug messaging. Speaking to Radio and Television Tonga Sports this morning, Devon Brown, who leads and heads the aid unit at the U.S. Embassy, said the initiative also introduces American-style flag football to Tonga. We started the embassy in 2023, right? So we're still trying to understand the platform and also where rugby kind of is in the Pacific. To kind of speak about some additional opportunities, we've been engaging in flag football. And so we have a flag football kind of camps that we do every Wednesday and Saturday over at St. Andrews. Additionally, we're bringing the USA flag football team here to Tonga. If you've kind of saw Coach Kalani and the BYU football team, they came last month to kind of highlight football here in Tonga and also to advocate for coaches and coaching the coaches and also for opportunities for youth. And so the embassy is kind of doubling down on that. And so next week, actually, from Wednesday to Friday next week, we'll have two coaches from the USA football team, head coach Joshua Saunders, and then Olympic medalist Nadia Bibbs. They'll both come here focusing on boys and girls for flag football. Dr. Brown says there are plans to take the program to the outer islands, including Hawaii and Oahu, to give more young people opportunities. Meanwhile, chairman of the Intercollege Sports Committee, Reverend Hingano Halaufia, confirmed that this is the first time the Under-16 tournament has been held. He also thanked the U.S. Embassy and Medicine INC and says the tournaments will become an annual event. The Tongatapu Secondary School's Under-16 Drug-Free Sevens wraps up today at RP4O Rugby Field. A New Zealand weightlifter, David Liti, is a Commonwealth Games champion again. Liti claimed gold in the men's 110 kilogram class in Glasgow after a tactical performance in the clean and jerk. He sat in second place behind India's Lovepreet Singh after the snatch, but turned the competition around with his lifts. Liti told Radio New Zealand International he enjoyed the head-to-head battle. He opened with 220 kilograms to put pressure on Singh, then successfully lifted 223 kilograms on his first attempt to secure the title. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Minister of Health confirms an end to the dengue fever outbreak emergency operations.
Government delivers emergency support for Ha'apai as they face severe impacts of prolonged dry conditions. And Tonga Met Service strengthens early warning services in response to El Nino. That's your news package for this Friday evening, July 31st. Join us again next week for the latest local and sports news and weather updates. Now, for myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.